U organizaciji Muzeja rase i Kulturnog centra Novi Pazar promovisan je roman Bezimenik autora Vladana Đokića. Ovaj književni događaj okupio je veliki broj ljubitelja pisane reči koji su imali priliku da iz prve ruke čuju više o nastanku romana, temama kojima se on bavi, ali i o autorovom stvaralačkom procesu. Promocija je protekla u znaku razgovora o savremenoj književnosti i značaju pisane reči u današnjem društvu. Zadovoljan sam i srećan zbog ove uspješne promocije koje smo napravili u prvi put van Muzeja rase, s obzirom da smo znali da će broj posetilaca biti veliki. Mi smo ograničeni prostorom u muzeju, pa smo zajedno sa Kulturnim centrom organizovali ovu promociju koja, kao što ste vidjeli, bila veoma uspješna. Jedna drugačija knjiga Vladana Đokića, nešto što je novo. Mi smo u ovoj godini jubileja 50 godina izdavaštva Muzeja rase i eto, osim ove stručne literature koju izdajemo, odlučili smo i da ovo savremeno stvaralaštvo na neki način da otvorimo vrata našim autorima, da na taj način osvježimo ovu našu kulturnu scenu u Novom Pazaru i mislim da smo na dobrom putu. Ovoliko ljudi, ovoliko mojih dragih Pazaraca je došlo da to čuje šta sam napisao, da im ja ispričam. Onda ovi ljudi koji su radili zajedno na ovom projektu, Muzej rase, Kulturni centar, gradonačelnik, moj grad, ko ne bi bio srećan. Ovo je stvarno jedan trenutak koji mi je terao da radim i ovo mi je nagrada najveća koju sam mogao da dobijem. I zato sam neizmjerno srećan, zadovoljan i vidjet ćemo, možda još nešto pokušam ako me ne spreče godine ili nešto, ne daj Bože, gore. Vidjet ćemo. Pa nisam, ali potrudit ću se. U potpunosti uspjela promocija. Inače, bili smo u prilici da promovišemo ovaj izuzetan roman koji je svojom sadržinom već nekako zadužio i nas koji smo bili učesnici promocije, ali i ljude koji su došli da sama promocija bude uspješna. Inače, knjiga Bezimenik autora Vladana Đokića je zaista da kažem, jedna riznica događaja, ljudi, lokacija, velike ličnosti iz istorije, mnoštva ukrasa, saveta, toplih reči, ali pre svega u svrhu promocije dobra kao jedne univerzalne ljudske vrednosti. I ja mislim da i učesnici promocije su do te mere napravili jedan ambijent koji je na osnovu ponašanja publike, znači uspjeli smo da ovu večerašnju promociju uspješno privedemo kraju.